En wale shang ka welkel ka pai welkel ron kina dangro widi jan dangro widi jok bana jadil ngaja guan go to konkaler very important to do konkaling ka jan shang wala nama go jano de roi ka ye ka menan shora lat guasame bana tindi ala kontin lari kietin to kare doaran kone shalkel nuari bana ke linkel to kon ke important update to banaling bana right na a general update bantongon bana kalaten kenyam look doctor machar dong de kon guiten look doctor machar look esha look pan kan kon full update me sure la ne kan kon lingogwa boraitin ka janlarame bana racha ka kuire nyala dana shibok re nyal dana ngai kona re nyal SSPDF pen shibok dar shal ke uror ka pire gwade je korche tokten bana mandanen dak kuumɛ SPLA IO kɛnɛ kuumɛ SPLA IO kit gwang fraction la kuumɛ dakma char kɛnɛ kuumɛ Simon gadwe dual bana jeling man me chitok kore chitok pandio je kon dial chan te ngeng mi chikonte ngeng mi diten batte ka tung wante te ka ngak nom ne te kan ngaja gwa ta dana chikor chitok je kiemen shoda lat ko te ka tung wan ti charan lat go liang ne tung wan dong chicken te ka confusion atot ano chajeling o chire nyal che bok kana ten kontin nyen ke kuma dangro ti shita kamat amina kuma kel che kamat ke kuma kirmi yadit kum do diena me che kamat ke kuma kirmi yadit dindo shi kormo che to kala do kam SPLA IO kan kit gwang fraction ka chi jikit gwang larga jeno kan chicken mat ke kuma kirmi yadit bitenya wona na kaja la bana utin angumi bogre ni alkaja ni ki SPLA IO kit gwang faction chicken met ke kuma kirmi yadit angum ko kirmi yadit involved bana jelinka janna special report men bu kono linga ko bana teka ngech kam tin konta lat kororian ko go kono banti dial bana kalinga gwa lerni amman bana nywa gwa same bana wach ke kwi dakre ma cha luge cha luk mo lugan wel badak den reru luka ma wel badak den mo cha te katung wante cha latin te bana rodan palpin ko de konkeling report en cha no ken kim and show the lat and then bu konte ke ngitin cause a very important job ka tin kon lat ka rodian re loge sha lugwa same mi bana linga look en cha look ka kwida kuma char kene dambaro konen cha ka yin kel gwa same cha jojo gwan wone ne shiramadan la judge ke ramadan man luke chiga jojo kan lat gwa same she confessed by President Dr. Riek Machar cha luk de cha je to kan ka do badan gwi kan jen wo dong de kan luk mo de kan lat ke je are lo ko mo kwi ri ka medan chi to kan nasir chi ngai kona luk chi to kan nasir re ge chi to kan nasir kam je ni nuari la nuer wayam mi kan de ni SSPDF so are ko dan chi to gwas me ka mabukon kula linga me chi lya che to tin cha na cha na tin de ni shi ka liu ka chin war ba shi ka liu tene ko la civilian na ka mana gat kuma kin yadit na ka helicopter use incendiary weapon la kem ko le dane chana boko ja ka kore shi kon ngach chi kin yadit je gujeno chi da kuma char che dwer che jala de ko chi ne tlan wore re wi shi ni mi chi nyen ka SSPDF chi kan da kuma char chi kan cha ka mutual ke treason treason rami momi chi kuumɛ shelok charo do mo kamda dien loko kuumɛ lo gor jandara kum dara jadak anyok cha darum cha commercial ke terrorism lo rami momi nyenyi ke kuumɛ ki nagana
cha dag ma char cha ka nyoka mi kwa ka chai ke murder ichi na tiken ka luch kano ichi kan kuumɛ ichi kana de dun ke ichi kan kuumɛ ichi kana de dak jen dob danen men latken no makaja kare ler kana men cha kula lat me biya kula linga very important right Shikir me yadit kado be da ne sha Nasir Garrison la wi yara du me cha janak me cha dak ka cha general major dak cha janak tin kan ran UN gwa de chire ke toktin ka changa doka pa di ron kin daro jandang ro de dich gwa se me ka jan coding ka ro ni nano kore to wan chi lat ku na focus ka korkel ka me kwa rukos kwa jalat kenya na ko na jien bana wona ka me da ne shi tok gwa de da ne tok je den bana ku leben en lugu cha lu gwa se me lugan wal bangwan dien re lo ka jen je lat cha je luk la lugan wal bangwan dien jeme sala la jaramadan la gwanlok re loga dan sha look si prosecution team kan query national ke advocate ajo kan nyok mugo kan nyok gwech ala examine investigator tired an h right ke je tired an she doctor ma charge je gwan ke je kan to ko ken kan liti ke je no continue ati gwasa me wachi kan we kame da ne chiro da la te chalat no an gwa da an do look tin chine dia chik bet ko gor jeno ba question and control ba kaling question e di long man cha ti ken yam ko ling ko report mi kokok mi de kon ling report me very important chima chalari no wen no de ran de je linga ta da nan charge no ka ja a report nyam question nyam cha ti ka bon Dr. Machar cha ku tin bon Dr. Machar but ne ko la prosecution team ku kan tin ran di Ramadan la lead investigator ko ba the case ba ku lo gwa ba ku ngaje gwanu recto ge di ki ngum shora lat okay shine lead investigator cha je tich ka ta da na to kor ka je cha ti je no ne na no en reply peace agreement la male da ne cha tan en male cha tan mite ka long ko der ne tin content cha yen ka Dr. Machar ka podcast ka ne dang bakle ko ken ko kan dang badak mo moja ka long ki moja ka power a cha ka de yen chiram da investigator basilo cha jeloch jani terami mo mete wi ngone peace agreement e cha tan che Dr. Machar kana nɛɛkɛ che ga moy ka power che ga moy ka long ke ka bom cha ga de luka ke jani na rami mi ci dor shelat te jan ko da mo wa te ka long medit ka long da na mo o der ram ci dor shelat o der je dil yen ka der je luka enona ajani police ni kana ji judiciary ne ko no ngote pindien ke national institution la bongone kan di alte kan kalan melet kene ano bika deal no network bika ran bika luka talk da so ka kuje mo a lot of like peace agreement wacha Dr. Machar kan ne ga shega mo community ki power mi shaga de luka ja ka jen mi shaga special code jen joran ci kan loy ka ja she prosecution team ba she can nyogo teach ka special court handling ta dan lat ke special court ke je ko me dan chan roje no in special court kwa ji established by the way I think we talk about that yeah a chan roje kwide Michel ke me special court kwa ji established de ke chaka je de you know chaka je chaka jedi na meche question wan chaka non cause mi chaka do la na ko na ro chenu chaka jedi mi shirkana me Ramadan and la investigator min tike yalla da George jani do bran chaka special court ka jubba ba da kuma char kulu luka jamo jani longa mo nonga kirmi yadit
Kim ya dit kuja authorize on by special code and link bajelat. Ke report dan jikenalat. A report mo chicken ladano Shinatin content la Minister of Justice ke Office of President self ke mayadit ke Chief Justice Chick Newton wa Shinatin content la top government administrative ke administrator Chick Nur ke chicken again or by special court baje alika lo mean that Ramadan and take power ko badar machar baje look kir mayadit jen jodan chalat kija chinawa ka question ko kien question do diana cha nyugo ti gwas me jana man cha ko ngaje no chikim yadi jaram dan gul tet ko ba darma char ba je yen ke by special court ba je lebre wiki juba ko ne medan chinawa jano mashal ke hybrid court jene dan de left ki jene dane delat but they can left la mishal kame hybrid code code mi la jedueren konen ci dueri ken galat gwa ko la ka lokaten so jenta jena lot hybrid code ba de international community ba de teten de rammo de ja loken gwaz mo ka duer dane ci latte de wona ka point en kirmi yadit ka te koni ci toge 2013 so dara te ka tetten ka de je tiej ba ka taye dan ci na ci liu ga cha de pel je ma ngai kono ne de ngwala kan mala pel no kirmi yadi chaje de yen chicken taye dan ci na ga je 2013 ci na right la ja pal ga but hybrid ko take a power take a lanko de ne to ke da ne to chit ke kirmi yadi dara je de look ajene ko ala ne no en shalke special code ne jen chete ka power ka dakeng machar ka chete ka power ka kirmi yadi de no de ka lukon wana mo ken de ka luka mishal ka hybrid code manage is Africa community international community right now ki Africa union chicken should no ba hybrid code ba de establish like wiki juba mi bitin content cha la duir gwat kore ana ba ka lat keten la high profile figure mi chirante dur che la den ba lukon wana mo ne chala ba je establish so ke question en cha nyoko miti ke gwaseme cha jen Ramadan investigate cha tije no ne ngum kan luga me kan luk kamala kal ki kan nasir gwada dana to rekten ko gwada to rekten jen gwada dana ba lugu ma baje di lukten chirama me shelat chewe kene di ala kontin chala den wote ke duer ke cha tidin chaje go tiga duer tigare wiki juba nyokene di ala kontin la eyewitness ni kene te konte ci kor ci to teten tiga ka juba kene jen do badana wa hearing waje lat ke jene ka juba ka jowran ci kan lat gwaseme kene chaje de lat ka nasir ki ka malakal ko nasir kene chaje control kuumɛ SPLA IO ke so ku jamo no ni da mo dong de look re which do we me cha investigator mo chaje ti kamisha look chaje lugo re duare shal kamo nasir ki malakal ko ma no gwada anan kwari kwaje latin nyen gwada anan de court de jandol tin ki de look tin akane nasir chaje capture kuumɛ SPLA IO kan Nuer waya me ka kujemo chicken cha look chaje de look tin jen manang ke look ka juba ka jamo shi nasir kana malakal gwasa me ba china nyo murai na ke kwi man chalke forensic investigation la forensic ga kwak doctor ma chate konte shanang ka te anang ka South Africa ngai kone ja computer ka cha kanang chari kon ngwan cha kanang te wa gwi ka South Africa mishalat ka je report men wone ne ken kwak te konte shanang la kwak doctor ma chate wa gwi te kwala chole forensic ne kana wa cha ko gwi South Africa High Court sikan ko gwich nyokan lead investigator chala de wote ten gwada na kwa ngwana kwa ka nent kwa ka delegatin no ke kwa ka gwitin ngo ngumisha lat adakran machar ka document en konte ke ne telephone ko ne akep ka gadi ano bete ka tungwana ba kamratin shi janwudo mo genetitin kan South Sudan ambassador mentere which ka Pretoria ka South Africa
ajan lat kede diala tete ne nyok chela do ne ko ba kula ngaji no en man chawlat ka South Africa no authentic ki mi chala la tok ken Ramadan en la foreign ki Ramadan la ran South Africa mo ken bukan nongre wiki juba ba bro nyam na dan yo tin cha jiga ka tok ran South Africa chi ran South Sudanese so goini na mo mi chalat ken foreign affair bikaben ba Ramadan en la digital forensic expert mo ben testify nyam na ka court ke special court ka do badana be nyu ke jeno tin content chawe ki forensic chawe no ngai ka South Africa wa de sha document da kama char no cha nang a chenga no te ga warga mi cha gor ke kwide no nang ka South Africa ba ko gwich kana konlat jene ku ne de kola difano yer ku kana te jeno ka relationship dung South Sudan kana South Africa amendian no more try to condemn again but the judge Jimmy Salala tell me kana latin chala ne je let the court proceed so right now kari pore me cha namo cha ti jeno wa bi Ramadan shi expert digital forensic expert mo baraka ka court but kan check na kana lat la investigator chiga jawre ni kana nyolat gwasa me ti ga ne di kan ka gwany ka Nuer wayami mlat kan no ikane kulna torgile e warana SPLA IO officer torgile ramimo misu yede che jen ke shanak me ku jallo ay kula no ngabna kor ke jemedan chala do torgile ka kode no ka changa doka pay dok changa doka pay dok ron kin daro jan dangara yude diech no wacho kor mo chu jetok rewich kanasir akan ka kore show command to anyo ko mitu boje chwa kam kang makane kana shol ganur kana de ti chala no ala shol ganur ka ulan kanti wani de ti kana kona sha gwany kuumɛ murwai ke kirm yadit ano gadi tikin ka tet ka kore da na shi tok shire mangai kone jaral majur shajanak ka shatirge torgile ba shajanak kulna torgile mi gala rana SPLA IO Ramadan gorkan ta gorkan kang makanan wode kan yen sidme chana ngajene kum kim yadi de bajeyen ka ku kore da na ci tok na me mi ci kan ko ne kan kala no ne de lat ke te ta kor ta de tok ka ripodan ci kan lat ka court one of the biggest question micha nyoko mulat ka gwase me ki micha reveal anu cara do Dr. Machar jene ka warga micha gor no michal ke prosecution document letter mo ki application mo wache jo gor ka wa Dr. Machar gor mo warga ci Dr. Machar goro ni ka roje dana chalat ke je kum kirm yadit mi banyo ga yekel anu e warga mete sha goro Dr. Machar ka chenge dana bukulo to ga ko warga gwar ke je ka shanga kel ka jen pay dok ko sho kor sho tok ano ka shanga dok ka pay dok ta ran cikan lat ke je kan continent kel ke kirm yadit en letter cha gor da kuma charwa gor je ka shanga kel ka pay dok ron kina dangro jen dangro de diech eno ko koning dangro chu kor yo kulo tok ere warga kana mo wati ga dichelat warga waja kan je local commissioner no cha local commissioner cha jogono yana biya bondangro biya ka chak biya bondangro biya ka formed no kan bondangro to bu kwarwoj bu gaten la chief bu Nuer waya am leaders bu gaten bu SPLA IO officers bu gaten godang dogo ti ko god cha la da kan no bi kan ka realika ki bi kana form ka en kan timiti ke bonti dobe dana wa kwanye ka gaje o de kan tidial de kan karyaleka ka jo dana chalat gwas me ka je report me bana link in detail ka dobe dana en kwa ka form gaje na me lar ke je ka court wa mission den o bi kan yukume ke je ga ka yara du no bi kan ka kamra re torbele ko yara du garrison no ko de jeral majuda ge shi yede kula jien de jo kamrare torbiel
ka de je nang re ku juba chede me ngai kon dia report ni me chanong wan wen mom kane dang doctor ti ka goin mandana cha da kuma char cha goin ke je ken ship kan Nuer wa am leader ka SPLA IO officer ju togondo ere kuramo Michigan on ode ka na de kan ngra watch kur chutok ka goin man cha da kuma cha kula goin ke je watch bonde ke en bonde danan cha go min cha form met political letter ko na linga wa ken shi ko involve ere kuramo shi ka no mat kur ka do badana cha lat ke je shi kuumɛ SPLA IO cha ro da mat kur la SPLA IO officer chi ro mat kur ka shi Nuer wa am leader shi ro mat kur ka shi local chief chi ro mat kur ka do badanen men kwa da kuma cha kwa la goin ke je again the main thing na me malat kona me ano do ben kap ka dak ma char me yan je ka je I wa ngum she team cha je form ka team me kwa form now you guys can see that no kuumɛ SPLA IO can Nuer wa yami ka separate right now ka this letter cha gore chicken take a dak a cha da kuma char cha do ka kuumɛ ka Nuer wa yami te gwat ke de niken ko chere mu ke de niken bani kan gwani kan ke de na SSPDF ko kan ko rin link no but in state ko ci da kuma char che warga che je gor bella we ko be netin kontin labon local chief ka Nuer wa am leader ke kuumɛ SPLA IO officer be kala form wa jeni jente galenga ja but in fact kala tan yo den o tele janga da jen mi jak court ko be la week ka jowrana chalat gwasme ka jen letter mo chwala no te doctor ma char ete ke teten jen jowrana chikana lat no ka jow chalat gwasme nyok investigative team kenem kan kono bianga jinode ka letter chikona lingane tela doctor ma char tele jeteten cause meja gor ko facilitate do bdande evacuation de jalat ke but ko chotwo no chu li win man gwat mone okay try pale no na me one thing which I go later on go it doctor ma char take jen the main problem ki main issue na mo ko warga going man do dian ka doctor ma char man chala the investigator team chikala do ne kana doctor ma char take communication ka wuri shal ka ogdor shore why chi doctor ma char che warga ki ture che jak ture na mo wa ture day ni tete day ticket la day de cha tur ka jan tur na mo wa cha circulate ka WhatsApp la jaka I don't know when sensitive information like that and they just circulate kan ideal kami mi che kana mo dung de ni ki dung mai ni I don't think no dare to ga baje la social media baje nen especially ka WhatsApp but chala da kana no cha circulate ka WhatsApp and tur na money na me go ni kan mata da kuma charcha go nje no jen ite ne de ti isha mo ka match you know isha ga match ka ite ka match cha ti cha kam ogdor chur jo ka jo dan chala re gwa mene chala no WhatsApp group jatin ite ka we point cha kok Dr. Machar te cha share ke WhatsApp so jo me mi chala da no so na me amele rode chiram ngai kone kuumɛ kem ya di che goru jen ode mal der tin you know chiram na ngai kone no kan me ga gwas mani kan nen ko chala no shi Ramadan la judge ke jingone tikala no ba session ba de kapjok dino te ga request mi shalat jene wanitin kontin la witness wa shaga la duel within freedom all duel mo duel chere mi cha din ko cha bugoro ba tur ba janen ko ngi kon where content could testify actually I can tell you and onating content could testify against Dr. Machar kan wari shika jor kan wari panken kan the content going ka Dr. Machar kan la witness na mana kan la nino kan wari cha ko drum cha de mo ka duel mo brambe yawra jareide a cha jibnen alo bi ben sha widu mo ka dor baji larede burach bire ma char bi jogwain kana pot kan kane diala to bi chak de meladi bi lat so na me emi cha point the freedom all gwadan lat ke luktin cha moy ka duel ma tot
cha dulu mo cha jalat ko ba ne de total witness ni nuare tin gwain kan nuare ke chak ba ga wiya tiketin chala da kan no gor je ne de konin tike de ka gang de ime je de gang de turin de gang ko shaka benen chala do cha jen bugo me cha de kap ka shanka wero ka pai welkel won kin dangro jan dangro de diech cha jo mo cha jo kwen cha jo yot jok so ne me amle rode wa ka changa danan binawe jiga nyok you know wa bane de kontila national security service de je ba ka tich big broch you know ka do danan me do be kep kan dak ma char ka je ko guru jeno ba je ngaje no ngum chora lado ne ko te ka kwak te jen ka a lot of thing te chala te chorian lot so a report mo bana jeling eno ka jen lera dan en biben gwazeme kwana jen okay before that okay just let me not go kim yadi te cha kwere cha kwanya ne cha jayo kwere pa kwanga joga shanga laran minister of petroleum cha nyok mu yoro jarame cha wutin ka kor joga cha jago very laughable by the way rami mun pa kwanga be cho watch another report but kana right ka main report gwatama report me mbana linga ata kwi kore da ne chitwok kore chitwok ko uror kanti kore chitwo ka pere kam kuumɛ SPLA IO kɛnɛ kuumɛ SPLA IO kitgwang faction but te gam bana kulere gwazame me very important me de kon diala ling ngo ane shaka mix shaka liam larka jeno kuumɛ dakama char nyenyo kɛnɛ kuumɛ Simon Gadwijol agenda ana ling kane dia right now ka online but te ga mishi nyot gwada me taye shalat panano kana de gulnyen shi kuumɛ SPLA IO kana kuumɛ dak kana kuumɛ Simon Gadwijol dorte togano kuumɛ Simon Gadwijol shi jen nyenye kana kuumɛ dak ma char kodi kamishi jen wa ken chiwen mat kana kuumɛ SSPDF man kwalat gwas ma jenena kwajer la confirm ka korke me shire nyal shabok Renyal mo shaboku uror gwada da antin minti civilian ticketin ki tiji with ticketin ta gatin ta dong ticketin the same way e chatwoga je ka nasar mi Simon Gadwijol bonde jen nyenyo kana kuumɛ Dr. Machar de ko laro nene Simon Gadwijol bonde la SPLA IO kitgwang faction tele ka mar ke kuumɛ adunke mi yadit Dunomichi renyal cheben ababen book we mean that new the gen take some element ka kuumɛ SPLA IG ticharen mat kel ke SPLA IO kitgwang faction maja kon kodi ke ko kon convince no kore talk chata kam Simon Gadwijol kene Dr. Machar name kor SPLA IO kene bon SSPDF ene mishi ngade involve michi kor SSPDF che involve we mean that SSPDF taken katet ala kum kirm yadit but ta en cha kulat gwas mi benyo ka yakele eta edane cha kon la wal eno dor shal kamo uror kiye wokel keria lo Nuer community kelu right now murai kone take information to bere ki lere ki tani to nyu do jen gorga jen o baje dak ki baje dak gwabe dan chinaro tinchina kai nyal wa ngumi mo na ko lo Nuer timbe dago men yam jenene lo Nuer areas kan ke men bokare nyal kana men tok again lo Nuer areas again a strong place ko kuumɛ SPLA IO de kono cholo kuumɛ SPLA IO ke de kono cholba kuumɛ Nuer let just say kuumɛ Nuer again gwada bumme jen miti jang chikan shupten kalo Nuer community la gang kanene doro chol kamo imurle mela gala ka maje kana ngok kana
mengenya diala no nere shalkati imurle la ka mo kemech kuumɛ kirmi yadit ko bi kullurum kolo Nuer community so kor meet all the time but china mala chup barayna che jode gwan odi shalo Nuer community cha nyogo mada ka ko kor batwok de je chana roi ko en gwad mi sha ka mo ka payam wuri shalka me Dr. riäy got lo Nuer community ki diet mada ko re wichi gune mi don Nuer jen chete ko runu wan kana min we tikere dana te ka je la kuwer ka la governor ka jonglei state kam ka je kirmi yadit ko bete ka duomi mo be lo Nuer community be je yar ki be je da ka duob da je da ka jama so ne me jo che de shit ke me dana shana lingi kenyam ki me de ta me jo ni jen charge proved me paneche talk for the first time shawuror ka peri charge to ka mubo ka je ka renyal tan jenen renyal jelle lo ka chala do jen chebok renyal mo boka jengu minyi Simon gadwe jwal kan dakran ma chadio je tel mun nan kumetin but we mean that nete konte shanga de shan lo de shan la do shiga tiai ka kuumɛ SPLA IO these are the people in kon sharen matkel ka bonato ke bonden koken jen do bana to kor ke je so michi kuumɛ kim yadi te nyoko mo madaro tin na me riek ko chilo Nuer community chala tike kor chi jan gwa dana be chongtin mo ko shanga ni report de ni chanong bana kulu waka condemnation letter dana shagor ramkel mila representative rami momela ra chika kwuror county we che kuumɛ kim yadi che condemn je bana kulu waka letter dana shagor no ko ngai kon mandan en la road by the way dore shal ke me jongle board dio je chana ngaje no SSPDF ke do chaje within we and winimi dom dana wut ko je woni mi yongu wane ti wa bika advance bikan we wonyam biga we ne re loka ka jo dana chalat ko wodi wa gur ko no bikan low Nuer community ke le bikan control do dana bikan control ge janene wa jen the only place mikidi dial chikan chupten a chang cha dakma cha kumle cha ku dak cha no dial cha ku yalle said keisten jikan chikon nasir cha dak dor shalka me lumishuk chadak dor shalka me ulang chadak mi kono ko mai utepin kirmi yadit no chikono ko fanga pada fanga ngona tin but to ko tikitin you know all this place chaga control nga e kirmi yadit kandial the only place mila stronghold kan wari mila tarshin Nuer right now chende ko ke bintiu tepin kirmi yadit already you know unless some element to don kan de laro no ngode gan Nuer mo ba riwden dial tega kuumɛ kirmi yadit so man to we mi mai ke je en re loka ador mudit mi la right ka to kel ko la chunken ka queen warne cha jan do bana gori jano bi de SSPDF badil te ka do mi bi ka we ke je re loka ki bi kana control in that side kelo right now chikana to chire milin kon me ko yo tung to kam Nuer ko rin man ya ma gor kelo kuumɛ kirmi yadit o ben Nuer re shin dawi Nuer beka dak biga tika tere karodian kina bula focus ko Nuer shanke jek ba bi focus na ko de Nuer de karodian nagade ko na me bete ke riven killing bete ka nangna kam nan ke agenda na gorke e kuumɛ kirmi yadit so gojama na to ka jongle bor kan de ni dial kon chanang bor la SSPDF cha nang lora bang nang ka ko biga nyogo jien bikan we ne re loka na me tiede je chere malalar kan won ne kon dial ti la roki media kwana ben ka report sha gor gwata me okay report sha gor gwata me ka ta dan ci korche to gaja dor shal ga mawrur county wajen dor mutike ne di chop ke kin dan wal badak ta gatin te man te gatin te ne di tigatin no Kenya mai kino dong kore tuok me tuok pan tuok kam SPLA IO pin da kuma charkan SPLA IO kit gwang faction pin general gadwidol but chekul take some element ke SPDF de charo dien chot rejamo gwada me chana condemnation letter dan shagor chana kula lat ko take mi shagor mi shaluk netin kontilan wari tin la real ngani Nuer ki wuni Nuer te la kwar te chumbare kuumɛ ka jongle te ngaje gwan wo talat ke mandan nen chuto ko ror ke je a systematic way of targeting civilian
Okay, report chalat gwasame ramkel me very important person mishale honorable Wanbum Makur. Wanbum Makur jen a member ke rami momichung ka Kuiuror County ka Jonglei State Legislative Assembly. Jen che warga me che jagom ko na yakele. Warga me jeni a letter of condemnation muwe ka SSPDF. We can National Army and women ladiana mishal ke indiscriminate kane inhuman ka jomi chalat gwasame ku the SSPDF no na ku the kadwara no na lugyan mal and wo bi mal batere dwar shal ke Uror County kane Nuer community ajani chi ne kon dial kon ne kon la Nuer community chi ne mishit kan me chi ne condemn in the strongest term possible ko biyare duara me ko biaje bedak siga de ne SSPDF chicken ga jok anyok shikala no na ta danan shi renal che boka je kanina me unacceptable si chong ko de na de ko nek ne te motila civilian. By the way, report chanong wa charam kel chaje nek kane dangro to ka bot na me report mi chanong gwa de me mandana lin koda but ta ku mukin yadi chaje ko ger gatin jeg dialan konti lada rama me che jo me che jitup te jo me che kulat gwasame me la suggestion kaja and honorable Wanbum chala do nena kuumɛ SPLA IO men pin dakma char no de ka we dora shal ke motot mi che jo gwano ne ko nyin kuumɛ SPLA IO kana kuumɛ Simon Gadu jole kana ko nyin ajana de ka jen jana de SPLA IO de wo motot de ke gwang force de ke jen de wo ka yuai ajen jo dana chala ke je ko tele kurm de let fok ban ngai ko na gwan wona me che de to ko di en kin yadin man guru jeno badang ni fon Nuer karodien ajen dana gore bad dil dang ni Nuer karodien che guru te mu gambro de lat so ajen dan en le ro de me re wechen winami ka bu kon dial te ngai bano kore me toga je toko ko binwari biga tel linkarodien biga te daglani barodien nak. That is what is happening right now. So report me a report down gorno de nyaka yekel cede mangai kona lungo no ti dial kon lat karodien shikato go kati bay bayre dwaran ko ba Nuer ba ko kot karodien Nuer du mijey karodien bikan karodien kebla kel ta kon de nyona jor bari Nuer ken nyon ko karodien one kana karodien one bana je ka ler ko kenden kontin be